Sesihambe sabuya sesikhona njalo abantu bakithi ngoba sike sathi nyanya, ngoba enye nenye into sisuka sithunywa yini ukuba sivale siliyenzele lokho amadlozi asitshela khona thina yikho lokho esikwenzayo. Na njengodlozikhulu angiye nomuntu ohamba edinga izinto ebantwini, mina ezami izinto ngiyazenzela. Njalo uma ngisebenza abantu bakithi ngiyenzela ukuthi likwazi ukuphila. Ngakho-ke mina ngiyadinga unyamezelelwa, ikakhulu ngikhuluma nalabo othola ukuthi izinto zabo ziba nzima ukuthi zizilungise. Ngakubona abanye nje uyathinta kuphela automatic, njenge-button le-automatic nje into zenzakale. Abanye bene kusuka kube nzima, and uma kusiba nzima ngiyaphuma ngiyaphakama futhi ngibuze edlozini ngihambe ngililungisela, ngibuye nalokho ababengitshelile ukuthi ngiliphathele khona. Uma ingabi khona ukuphanika, mina into engiyifunayo ngifuna indoda lesibindi. Isintu asifani nokupheka ipapa uphakule udle, kanti nale papa uma ungalipheka uliphakule lingavuthwanga, pheka imboza uzohamba lalokhu kukhishwa yisisu lalungalele. Ingakho mina ngiyenza isiqiniseko sokuthi abantu abakhishwa yizisu nalabo ababhekana nobunzima obungakanani asebehambe bahamba ebantwini, kodwa-ke mina ngiyazinikeza isikhathi sami futhi kungekho ngisho nesenti elimnyama elidingayo kibo ukuthi ngoba izinto zabo zinzima, kodwa le nkanyiso yakhe umuntu abe eyikhiphile. Ngiyahamba mina ngikhiphe eyami imali epoketini, nginganayo into ukuthi ngoba yakho imali encane inkanyiso yakho oyikhiphileyo. Ngiyaziphumputha, ngiyazithintitha epoketini, ngihambele abantu bami izinto zabo zilunge. Ngiyakwazi ukuthi uma ngabe zilungile abantu bayathola izinto zabo, nami ngiyathola okungokwami. Angibeke-ke ukuthi nalabo akade bengidinga befuna ukuzokhipha lokho okuzinkanyiso asebekutholile ngemva kwemisebenzi engibayenzele yona, bengangitholi sengikhona abantu bakithi. Ngoba mina angisebenzi ngokucabanga, ngisebenza ngedlozi, ngisebenza ngokulalela ukuthi yini into umuntu engifanele ngimenzele yona. Ngakho-ke ngiyacela ebantwini, umuntu uma ethumela i-WhatsApp message akathumele i-WhatsApp message eyodwa, njalo i-WhatsApp message mayibe mfishane, nikeze abanye ithuba ngikwazi ukuliphendula ngili-athende nonke. Ngihambile-ke upgrade izinto zami kulabo kade kunzima kibo, ngoba angithandi ukuthi ngizishaye isifuba ngithi hhayi wonke umuntu usizakala ngesikhathi esifanayo. Bakhona abasizakalayo ngokushesha, bakhona ukuthatha isikhathi ngenxa yey'nkinga zabo nabo abanazo abebefanele nabo baziphumele bekehambe bezihlola ukuthi iy'nkinga zabo zikuphi, kodwa ngina kuthatha ngifake emandleni ami mina ukuthi ngikwenze ngikulungise kuqonde futhi. Nginganakho kukutshela futhi ukuthi nginikeze imali engakuze ngikulungisele inkinga yakho. Mina ngilungisa inkinga yakho, umsebenzi wakho uhambe, ngikhulule izimali zakho zibe khona kwi-akhawunti. Ngiyabonga kwabazwisisayo, ngiyabonga naba-understand-a isintu. Mina emsebenzini wesintu abantu bakithi angimfuni umuntu ongathi uphethwe yi-bipolar. Angimfuni umuntu obuya kimi e-confused, abuye azofaka i-confusion yakhe kimi, noma ngabe simlungisele izinto zakhe sihamba silunge kodwa bese ethatha i-confusion yakhe ayifake kimi. Ngifuna umuntu osizwisisayo isintu, ukuthi isintu akulona papa, akulona kofi. Yingakho-ke kufanele lokho sikuzwisise. Bese ngisisho abantu bakithi ngizwile isikhalazo senu, hambile nga-upgrade izinto zami zalungiswa, konke okunye nokunye kulungile bantu bakithi. Ngikhulumela kulabo-ke manje abangathi izinto zabo ziba nzima uma behamba ebantwini. Ungasaba ukungithinta ku-083 2066 954, 083 206 6954, 083 2066 954 iyo inamba yami bantu bakithi.
Ikhona-ke imali yasebhenki, izikhalazo zenu laba bakhalele bathi ngibavalele ngaphandle. Sokungathi ngiyenza ifeva kade ngingenayo ifeva abantu bakithi. Kwesinye isikhathi izinto ziyabuya ziphele, ngigijime ngihambe ngiyodinga. Kodwa-ke imali yasebhenki bantu bakithi isingu-2.5 le thatha u-24 hours. Then ibe khona-ke leyo before ngiqeda lapho ukuthi ibe khona-ke 2.5 le ingu-2.5 March, okuyikuthi ithatha u-24 hours. Then bese ngisiba nenye bantu bakithi with immediate effect ingu-4.5 kuphuma u-375,000 eka-4.5 with immediate effect. Into engiyifunayo abantu bakithi futhi lapho elilahleka khona, abanye abantu banikeza amagama ababizana ngawo estradeni. Angifuni igama lakho libiza ngani nabangani bakho estradeni, ngifuna igama lakho alethwa ngabazali bakho eliku-ID yakho elisesithupeni sakho eliku-birth certificate yakho alinikezwa abazali bakho, hhayi igama lakho lesitositali libiza nakhona endleleni. Ngoba mangithi ngiyalungisa thola ukuthi ngiyalinka, thola sengilinka nabopopayi, into othola ukuthi igcina ngesikhathi ingasayenzeki. Ngiyibona abantu bakithi, yikho-ke engikudingayo ukuthi igama lakho iyele engilifunayo mhlobo wami. And then bese ngibuya-ke umasheshisa ubesephelile, usekhona futhi umasheshisa nga-6.5. And then kunabanye abantu engifuna bangixhumane nami, ikakhulu laba amadoda amabili, baxhumane nami ku-0832066954 bakhulume nami. Nabafale manje sikwazi uku-upgrade isikhathi sesiphelile, baxhumane nami futhi sikwazi ukuhamba siqhubeke. Nabantu bafuna amadoda amabili ayesephelile-ke ngingasenawo abantu bakithi, sengahamba-ke ngabuya nawo, ungaxhumana nami ku-0832066954. Inkanyezi yamadoda amabili bantu bakithi ilokho ingu-5,000, ayikhuphukanga, isenjalo. Kathi-ke ikhona-ke manje uphondo engisalulungisa abantu bakithi, and lolo phondo angisoze ngithanda ukufihla, ngizothanda ukukhuluma iqiniso. Umuntu mayelifuna leli phondo ufanele aphathe ugologo obomvu, aphathe amashumi alingana iminyaka yakhe, aphathe indwangu emhlophe engango-3 meters namakhandlela amhlophe amathathu, abe naso ikwazi ukumenza lolu phondo. And then leli secret yalolu phondo angeke ngiyikhulume mathupha, kodwa umuntu ngikhuluma nomuntu olufunayo ozimiseleyo ukuthi uyalufuna, hhayi umuntu ozobuya sizobuza imibuzo eminingi. Ngisithi-ke philani konke amagumbi amane omhlaba, lingaxhumana nami. Ngiyabafuna-ke nalaba kodwa bebuya bezobhadala okweshumi esasivumelene ngakho emva kwaba imisebenzi yabe siyenzekile. Noma ngabe ukhona ungasizakalanga ngezinto mhlawumbe engakunikeza zona, uyakwazi ukuxhumana nami usho ukuthi ngikhulumile angisizakalanga ku-0832066954. Ungangesabi mina, kodwa xhumana nami ungitshele, ungabi nakho ukwesaba. Ngisithi philani konke amagumbi amane omhlaba.